Još od 2006. godine Udruženje za održivi povratak Podrinje Zvornik sa Udruženjem Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu uspješno organizuje ekskurzije na Boračko jezero za djecu Zvornika i okolnih mjesta. To je jedan specifični oblik ekskurzije, tačnije oblik neke vrste izviđačkog života, budući da su njihovi domaćini izviđači iz kampane Retva Konjic. Djeca borave uglavnom u šatorima bez interneta i ostalih savremenih tehnologija. U okviru 7-dnevnog programa djeca se međusobno druže, ali ne samo sa djecom iz Zvornika, nego sa djecom iz cijele Bosne i Hercegovine, budući da na ovome jezeru postoji više kampova sa istim ciljem. Odvojiti djecu od interneta i televizije, stvoriti želju za upoznavanjem i druženjem, međusobnim poštovanjem, bez obzira na religiju ili naciju. Povratak Podrinje Zvornika već od 2006. godine organizuje kampovanje na Boračkom jezeru u saradnji sa Udruženjem Obrazovanje gradi BiH, lokalnom samoupravom i školama. Tako da svake godine do sada negdje uvijek je na Boračkom jezeru ljetovalo između 35 i 50 djece sa ovih područja. Za djecu to puno znači jer djeca se gore druže, kupaju kad je lijepo vrijeme. Ove godine nisu imali te sreće, svega su 2 dana se kupali, ne znam šta je moguće, ali se druže. Ja sam već prekjučer došao sa Boračkog jezera i mogu vam reći, atmosfera je idealna. U kampu je boravilo negdje ukupno oko 140 korisnika, tako da je to zbližilo se do te mjere, pa čak i sa, pošto postoji preko puta kampa tamo kamp Zeničana. Družili se, takmičili u raznim disciplinama, nogometu, odbojci, tako da su djeca stvarno se zbližila i to je trebalo samo doći pa pogledati. Bila su djeca iz Vojnice, iz Sarajeva, iz jedne organizacije Oaza gdje su djeca sa posebnim potrebama, tako da je to jednostavno se zbližilo, kao da nema uopšte razlika među djecom. Udruženje za održivi povratak preko lokalne zajednice obezbijedi prijevoz od Zvornika do Boračkog jezera i nazad, a ostatak gore Udruženje Obrazovanje gradi BiH sa odredom izviđača Retva Konjic iz Konjica to završavaju vjerovatno protiv donacija. Ja vidim često gore dolaze predstavnici iz lokalnih zajednica iz Sarajeva i mjesta odakle djeca dolaze. Prilagođeni plan i program za sve uzraste djece je od samih jutarnjih do večernjih sati. Od fiskulturnih vježbi u jutarnjim satima preko raznorazni edukativnih radionica do kupanja, međusobnog nadmetanja u sportskim aktivnostima i večernjim veselim programom je uglavnom dan u kojem djeca prema njihovom mišljenju uživaju. Ranijih godina bilo je po 2 i više grupa koje su posjećivale kamp na Boračkom jezeru, međutim ove godine je samo jedna grupa, a djeca koja su boravila na ovom jezeru oduševljena su onim što su vidjeli i doživjeli. Ja sam Ismail Hasanović iz Đulića, bio sam na Boračkom jezeru 7 dana, bilo nam je lijepo smo se proveli, preporučuju bi drugima da idu. Ja sam Petar Mazanović, dolazim iz Koska, imam 15 godina. Bili smo na Boračkom jezeru, bilo nam je sjajno, kupali smo se, imali smo turnire, igrali smo protiv Zeničkog kampa, pobjedili smo fudbal, izgubili smo odbojku 2-1. Ovi zadnji par dana sam uslovi bili malo loši zbog kiši, onda smo morali više biti u šatorima i u trapezari. Gore smo imali hranu koja je bila sjajna, svako jutro smo imali sendviče sa različitim ili selama ili nešto drugo. Dobijali smo i mlijeko i čaj. Imali smo sjajne izviđače koji su bili s nama i družili se najviše. Nismo imali internet, bilo nam je važnije prijateljstvo, druženje sa drugima i upoznali smo dosta prijatelja tamo iz drugih regija. Ovako, ja sam Abdurrahman Mujkić, učitelj u Križevićima. Kao i prošle godine, ove godine sam vodio grupu učenika od njih 16. Bili smo od 8. do 16. tamo. Ukupno u kampu nas je boravilo negdje oko 120 iz različitih gradova u Bosni i Hercegovini, što je iz Kaknja, Vareša i Sarajeva.
Djeca su prezadovoljna, neki su bili prošle godine i ove godine i namjeravaju ako Bog da iduće godine opet biti. Neki su pitali da budu i dalje učesnici ovoga projekta, prezadovoljni su. Vrijeme nas je kako tako poslužilo, imali smo neki 2-3 dana kupanja, ali to nije bio problem, bile su te sportske igre i tako da. Cilj jeste to kampa, jeste ta inkluzija, da se djeca iz različitih gradova, različite nacionalnosti, različite vjeroispovijesti sažive, kroz tu interakciju zbliže, druže. Neki su razmijenili brojeve telefona, do godine da se vide ako Bog da opet, eto. Pored ovakvog vida aktivnosti, Udruženje za održivi povratak Podrinje Zvornik na čelu sa Hasanom Grebićem bavi se mnogim drugim za povratnike i njihove porodice veoma važnim projektima. Mi radimo ovo već uobičajeno i tradicionalno od osnivanja, stipendiranje djece i povratnika zavisno od donatora. Međutim, nekad je toga bilo i po 40 studenta smo stipendirali djece iz osnovnih škola i sve to. Međutim, sticajem okolnosti sada da Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica stipendira sve ove osobe, tako onda i nešto i ministarstvo je resano, znam sad u kojoj mjeri tu. Tako da mi stipendiramo par djece, jer i sredstva koja smo dobijali iz Japana od Namekata fonda svedena su na minimum, ostalo je svega 2 čerke te Namekatne da ne finansiraju te troškovi, oni su minimalni. 1300 eura je prošle godine bilo i ove godine će se nastaviti u septembru isto tako. Prije pomenute ekskurzije Udruženje za održivi povratak Podrinje Zvornik je također organizovalo za neki minimalni iznos početkom mjeseca jula i drugi put po redu putovanje u grad Istanbul. Međutim, postoje indicije da će to učiniti, zavisno naravno od zainteresovanosti naroda, još jednom ove godine i to u septembru mjesecu.